Selamünaleyküm. Temaşakar aziz. Bernamo zazakit. Yona Bernamo neved. Maya huzur şumat. En bername mat. Üstazma Kadir Biron Erciye'yi meyman maya, misafir maya. İnşallah mate kalki. Emişi derhak kades aşma, hiri aşmudu, Recep, Şaban, Ramazan, Aziyetiyinedi, ma kalki. Malum şuma hay huye dünyadı. Galgale dünyada amir ma yerenşem. Ma şarip ettim fakat ma khud nehettim. Cihad-ı ekber nefis khud insan cihadlık hina piliyor cihad cehdu. Enhiri aşmis semed eni vesileyi muhasebe kemar muhasebe nefsir yo vesile ibadetu talim terbiye nefsiri yo vesile. Cumali hocam tıkhirum me? Hayır mi onda Abdullah hocam? Hayır mi onda Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocamın Erce'ye Ronan atmatın misafirini ki inatı bir kum. Estağfurullah. Te uneni heptini fakat ina yo vakti matura istifade bekir. Bağırma istifana. Sonra Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Az inapers mesela malum örf adet ma babiyon ma pirkun ma kalkun ma yine inam mahvil gen misal ma geni mahvil kerin rehbere ma senin dia ma o kadar çikeni yani mesela Babitü Allah rahmet eylesin. Amin. Gönderdim ben. Dost alaydı. Tira bahsbik en yeri aşmut sekirdi. Genellikle yani az inhiri aşmut sertu sene ve az babi kuraz bahs bekar o babi me vengen babi min mensubi صفچوم ای ترخنی به یعنی پابسته یه به yani sene avayyen en hiri aş ihya kerdi. Pey rojeya zaten ibadet yine değişni bin yani yo değişikliğe niye vrazyen her show yani hiri 4 saat namaz show kerdini اوراد و اذکاریه به اوراد و اذکار خو چی کردین اون تین دعی کردین و این هیریاش مثلا مواجه که رجب شعبان رمضان آش ما رمضان از کوتن اعتکاف ویستیای را پی کوتن اعتکاف رای دوامات جمعه دوامات kötünde yani o taştani o rayzi i'tikaf şin Veysel Qarani ser kötünde roşu kerdin emin roşun Ramazan kerdin emin memleket en havayo yani ibadet yani be roja in aşmun zaf görütün hatta aşma Ramazan yani eşyan zaf rahat baş Ramazan kadar ruj بعد روشون ششک از گرفتن حتی ششک niye گرفتن وقتی شش yani şevval روژه şevval mutlaka mesela ve se Ramazan yani se aşma Ramazan ve gravtin in aşmundu yani ibadet daha kerdin ziyade fakat tim bine roja binzid fakat ibadetin bin pero yani yo fark ne kerdin ay yondas aş
سه اشما رمضان سه اشما رجب سه اشما شعبان اونج عبادت خود دوام کردن اتیا اشین یو چیه واج رحمتلی پیمه یو روش از اونا شو وادایی بنه اونا تاریو oha ibadetken peye hamı kerdi ve yeniye di az şu zerrevati çünkü onok ibadet kerdin yo çiye bi şalayı bi ontin husari ser bind evradu ezkar ontin yani şal kompila ontin husari ser o ez ona kot zerre mi di ki dest xo berz kerd binaya عباد و ها دعی کن ان هوا ونگیان می فون یا ربی işte cironun ma akrabayun ma ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabi şunu verdi te dert neydi Abdullah hocam, tiz çi xo bika te derd niye veyn ya derd niye veyn te derd niye diyen o en hava cirun ma bi nome Ramazanı ez en hava vazan va veng bir çiniye ben ez hava sanki xo qalken ayera peşniye ben cirun ma hem akrabay ma Ramazan bi از اونو ها دعون خود فون یا ربی ت işte nome kıjun Ramazan vonu ceneye vonu te lengayen ver karanidi te derdin nidi te çini veni te rızıkyen bol bekeri te rızıkyen zaf bekeri te derdnid o دمرا مدي انه نومين قدير مدي نومي حيوانو وات هر جيرون من رمضان ويشوني كري تكوتكي ويشوني كري حيوانون يه ويشوني كري ميريو تواف رازيا موا يعني ان بابي تمام رمضان قجون yer داعي كردن حيوانور قي ona داعي كرد Mihin yani ye ne diyor? Az peydvin derte ye ne diyor? Yo ruj mauna mevna muraliye hol meva baba tu av ruj dahi kerdin. Sedan vermeyen mi acaba? Evet, holya. Meva baba tu dahi kerdin tu daun khud hem kış Ramazan va hem hayvan ye va مرا اون حس کرده را رواتن ملو و حس کرده را یعنی و ملو و اگر و از هوله لیرون خوازن ساگون ور هوله جیرون قجون لیرون جیرون خو بوازک کی یا هوله بیمیز بین هول و والله یا خراب بیمیز کن خراب و از آیره و لما و حیوانو و ملو و sadece Ramazan kıjiye vayşoni betra mesul niyo ve hayvan yez vayşoni bezonştra mesul ve tamam von cirun raşma mesul fakat ve hayvanun yeraz mesul ve ki yo hayvana ye ve yo çipse ve istra mesula in sebebra bine ven peyseriyen bine yo rujes yani niye çınara bu maça onok sofra niyen ru o sıfır sermaniştin ru babi memen ver mara persen vatin şama çi hayvanu dav kutik dav şama çi yani non kutik dav eğer maniye davsa ye ya hamacat grotin weşin yaz magun ya bu varıştın bişi non kutik bedayn ye o hama bemen masofra no verdin
O yoruj onca ona persa manu niye davcı kütük. Mediva ona bine ona zaf çibe ve hak maçın ma ahlak in kütük kırab bekir. Yani düşünmüş bir mi var yani masana ve ahlakı kütük kırabken valacım ahlak kütük ve maçağın oknonid ve şun verberyon ayra gelen ve ben çi ve o kütük ma vayeriyeni ma gun non yever o yüz ve hayvan ve bir zon ve ma zon ma est ma çağın ok bir vayşon ma vun ma bir vayşon o ma vun ve ama hayvan zon için ayara hayvanur şefkat lazım, merhamet lazım. En hususet azdanay vaj hakikaten en irfan miyon ma ekay mesela zafi insanın bilvini. Enne yo irfan yo yani babi mesela ma vajik wenda niye ne Türkiye ne Arabi wenda niye ama zaf wenda ora en irfaniye be en irfan ra hakikaten önemli şey mesela yani çi kardeş ibadettiz yani mesela hatta ser sabah ibadet kerdin şov zaf namaz kerdin zaf dua kerdin o roja girotin tu vaşma in aşmund in hiri aşmund hakikaten zaf roja girotin ama mesela babime ona piedama hiri aşmani roja girotiş av hava niye miyon ra girotin yani vernira girotin zaf girotin yani in hiri aşm zaten Ramazu piero giriyen in da aşmiz Recep u Şaban yani eğer 6 rojsa çovras roj en az çovras roj roja girotin yani ama da aşm olarak ona piedama hava niye girotin fakat miora girotin nira vet zafra roje yani bir inhiri aşmo roj dışeme o roj paşeme onca roja girotin hem o roja girotiş yeniz mesela veva aşma Ramazan diz peyniya Ramazan vistiya rapey zafra comiya devamat kutini i'tikaf yani hu taştani o zafrayz nasip bimiyenir non berdin yani roj diyor ray ma no berdin yen avçağın iftar ko peyaya kerdin o comid mendin inser peyen şin Veysel Karani ser ya Sof Cumhuriyet Tarkani piya şini Veysel Karani Hazretleri ser kötini i'tikaf yani hayat yeni sadece ibadet be ibadete beste inhiri aşmun yani timi fakat inhiri aşmekemin onca yani yol değişikliğe yine fazla niye biraz yani çünkü ver inhiri aşmuz av hava seni ve yo hayat yine ise ibadet ko taat ko av daum kerdin azaf termik seydan meme şma khairum me seydan şma khairum Allah razı Allah razı aleykümselam Allah razı şma khairame şma khairame Allah razı teşekkür Malatayı tıkıyorum ben. Hermiyan döf, Allah razı. Şema sıkıyorum ben gel ustazım. yalnız Selam ben aleyküm. beni kim Seda acaba telefon mirav veya umumi ben kim mezaf zaf berziyan Ben ay kumre kim? Mal ben ol. mir kim yani Mal ol. Ben düz ol ya. Yok problem. Ben siyim. ama Ben ezben aynı şumarın neşne lazım kim acaba bir Ben şema hol yanma. ven seyda ven toholyan Ustaz Malan ben- Nurettin. Malan Nurettin. Ben miyen tü? ben tüyen kim yani Seda Fakat beni güçmüz beni bu giron Beli. gelek kim yani En mamin en kom kodu mesela ma merdim Salih di. Ha Seyyum ara, ha Sofyum ara. Ez en sual me verin ene be. Me çira persa, mala cumali ra persa.
بحث بايقو كه ان هراش موده ان مرد ان Sedan venk şman niyen mirrin vin ez kapatık ez hona akir sedan. tamam Ana. Malatay ben sual etrafıyız. Tu medrese alwenda, tu devud mendi, tu şehir mendi, bacar mendi. Yani ina merdim salih raşma, meşma piyam mendi. En hiri aşmod. Yani merdimu salihu aynı tuşunası ne mesela. Tiyo ramayr bahsbik. En hiri aşma seni biyarne. Selamun Aleyküm babacım. Ben o arada holunu mene Cemali hocam. Maz khairome. Sarı çimoser. خير من Ma peyo zaman ma nümevi hocam. İyi hocam, evet. İnşav zaten şev mübarek bu ma diyor hocam. Mahama ver nirası salihu. Kajira uçma bir raşnay dünya inhiri aş min şar mad min milleti mad daima ceyin ayrı kadrin büf hiri aş mu'min ise insan ma peri dindar hele hususen ehter ma inhiri aş ba husus cino taraf cinona inhiri aş rajon mene güretiş devam kerdi. Bak o hiri aş mene zaten hazırlığı hudene roş marite çendek men inhiri aş mona çen rojmen daima an pers kerdi ekaz persen en şekil hu devam ken yani ez kadıgo kıjira hatta eka daima kadir hürmet in hiri aşmo taraf millete mara şer mara o mu güretiş o daima pe güçlü mariti çuah diyen ma çuah in aşmon hurracı gen ayo khair kazanç gen khair khairat xo ma in aşmo be dahana aş mübarek Ayşe ko hete Ayşe'un kaderin ayrı zonane o hem şarmaz hem ceko mate geri o min bütün yani alem İslam'da her taraf kaderi inu omozona iş tabii ki yani kaynakı Kur'an-ı Kerim İslamiyet o hadis peygamber o urf adet o an tavsiye an kadar devam kyo o ne mubarna iş o biz devam ki benim Beli. Malatay inakil fazilet en hiri aşmos ser temar çınabon. Fazilet hiri aşmon o در حقین اول یو آیت مبون ان قایnak bin ayet sade in hira aşmını aşrul hurum aşme Ramazan kadir kıymet ya zaten Cenab-ı Allah Teala Kur'an-ı Kerim fazilet ya var. Kur'an-ı Kerim ana aşme do men nazil kerdiş aşme rüce ana aşme bi fars şeveletul kadir hatta این آیت گویی در حق آشم رمضان است آیه حدیث گویی پیز بی حد و بی حساب آشم رمضان در حق فضیلت یاد ذره قدر یو شک شو بچیم و تیاد یو آشم رجب است آشم رجب است این اشهر الحرم آی آشم گو قدرین امو گویتش قتل قتال تداوم حرام کردش در حق این آشمان الله تعالی یا آیتت اقد واد إن عدة الشهور عند الله 12 شهر يوم خلق شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أن آيات سورة توبة آيات يرششنو Omar aşmacı Allah-u Teala düyes aşm. Rajiko Allah-u Teala azmonu ard viraşt
O rojda Allahu Teala o mar aşmı düyesaş. İn çar aşmı Cenab-ı Allah von vat çar aş hürme. Aşmı ko hürmetli katıl kital pedomu haram kerdiş. Ver İslamiyetiz cuvaveriz Allah-u Teala kadir fazilet doyun aşmı hema devri cahiliyet İslamiyet nomuz kadir omunu güretiş katıl kital nomunu kerdiş harb omunu bunamış harbi ko bebe omunu bırnayış zalike dinul kayyim en din kayyim sağlamız anho فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Allah-u Teala ve in aşmı zulüm khumekeri Allah-u Teala'nın ayeti kadir eşhurul hurum ki eşhurul hurumuz hadis Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın o mu beyan kardeş çar hep aşhurul hurum ya aşmı Recebe ya aşmı Zilkade ya aşmı Zilhicce ya aşmı Muharrem an ayetet kadir kıymet aşmı Recep omuzunayış در حق عشم شعبون دست حدیث پیامبر علیه الصلاة والسلام است پیامبر علیه الصلاة والسلام عشم شعبون راجع گریته نیمه عشم شعبونز شوه براعته و اجادس خصوصا راجع گریته حتی پیامبر علیه الصلاة والسلام عشم شعبون منه دهان زیاده راجع گریته ترامو پس کردش بعد ما بینیم که تنها عشم دهان ضعف راجع گه Peygamber aleyhissalatü vesselam yani بعد عشم رمضان أنا عشم شعبان كأرى عشم رجب وشوا رمضان ده بعد yine أنا عشمي zaf istiğfar kerdi o kıyam işte ibadet kerdi yani kadr kıymet dahana ibadet o dahana ziyet bence dahana ana aşme şabunu güreti dar hakniz hadisiz dar hak aşme ramaz şabunit aşme ramaz ayrıyeten az havadan anaz başı zaman pür mukaddes Allah Teala en çok kıymetli ku nimeti kudama zaman ki Allah Teala pür aynu Allah Teala pür zaman son ve vel asri innel insane lefi husr rahmanın ayetuna Allah-u Teala pek zaman. Çünkü insanın en kıymetlisi zaman. Zaman ana dünyadaki malkay ama değeri zaf. Lazım ki kıymetin zaman bir üretiş. Yani son kıymeti bizon. Zaman piriz aynı. Mal her vakit, her an, her aşk mal piri mal kıymetli ama teki zaman sera Allah ome üretiş. Sebep zaman ne? Sebep ki in zamanın tek hadise bir, tek vakayı bir. Aşme Ramazan mesela çıra değer güler. Çıra aşme Ramazan o kadar aşme Ramazan ama farz geldi. Sebep ki Kur'an-ı Kerim ana aşme lazım. O şeve leyletul kadr ki o şeve nüzul Kur'an tevhumu nazil kerdiş. O semedra ana şeve leyletul kadr akad kadir ya bizaf. Allah-u Teala kadir doce. Aşeme Ramazan hoca semed ku Kur'an-ı Kerim ke hidayet insanonu bütün alemonu o semedra aşeme Ramazan kıymet kuret. Yoksa o zaman ay sirsuiş ay aşmin sirsuiş saatiyin dakiyin ayin bir aynı. Hakeza aşme Recep şev cüm'in aşme şabun pirki demir ki mühim tek hadiseti vereceği semed ino in aşmu kıymetin dahana biziyet o ay aşmı ko ay zamanı ko kıymette doğretiş ibadet ko tibir kediş kadir ay ya fazilet ay ibadet daha benziyet o ikat ana mana handik baş ki yani in aş faziletin ziyad ay zaman bin veya hatta bin değersiz o ne mar her zaman kıymetli her zaman mar kadriye fazileti bir haddu bir hesap
gereka daima hatta ki ma hayat ma kadir in zaman ko bizon perin rajon gonona her vakt gera ma ko her vakt gereka mataat emir ilahi biker bele azaf derini ker Ustaz Böyle. Bağırma. Hocam teşekkürler. Mala Nureddin rahmet abbay mı? Seydo kura bahs kirdiyen. Kumuzaf ehli takva ve ayn ra bahs kirdiyen. Mala Süleyman Sıfır. Sera bini veng bers tepiş veng kemawiyen nizona bini bu hol ama onca kemiyen. Yodaka ezmikyo çibik. Yodaka. Elamalan özden o internet çi şımara o. Ben holyan. Vallahi veng tüz yaz mümkün ha fakat من که O ay şımara kapat kerd o. ona Peki kerd ona kerd iz nizona Veng- sebep şu yani. ben şıma piyerin holyan. هولي Onyan şıma dem o ce kusur o ay şıma da cekir. Yok kemone uca desna. Ya şıma ben birno. Allah Allah. İz. Hocam inke benen aveng hol yen yunnin. İnke benen Telefonu kapat Veng kerd ona mükemmel. kerd İnke benen aveng hol yen yunnin. Ne ola ben khir piyase da cevap ver daha oğlum. Evet. Ben hol ben hol. Tamam. Ben hol. Mava tu seydo het wendo tu malu het venerti tu sofiyo Subhanallah. Malatayı khir khud mirvate selam Abdullah tekrar bikir veng tu daha ol ya. Von şıma ce sedon ve merdumun salihun men şıma در حقین آشم رجبید این هیرا آشمون شما ینا چتا دیو و این آش اومنسه ین سکرده و حال حرکت خو عمل خو چیو değişikliğin bir çinif veya yo vate ki yin esyo çin göre ki mufhum ke ve an persken şımara. Bele. Vallahi gel گوشتاروانو و گل تماشا کردن یعنی مگ قجه خود دی یعنی سیده ماهت ویندین محقق یا خصوصیت اینه آشما ینهت به مثلا وقتک ما قجب سارزونه جه سیده ملا سعیده ما ویندین ما چم خو او چاق کرد آقای علم و عرفانا yani mutlaka ina aşmon ra yani veriyin, bınatiyin mutlaka hem roji guretin tabi ma Ramazan kasını ki Ramazan zaten aşmak Allah Celle Celaluhu roji yeker farz ayrıya hem guretin ne aşmon ra hemiz tavsiye yani tavsiye cemaat khuz kirdin vaten ne aşmanız roje bige yalnız tabi ini kandil mesele kandilon avçak çinib yani veya bibse man neşnavut vatu mame şaristonu ma ija eşnavut ini kandil bilhassa mame etiya İstanbul ma etiya safti yani yo hususiyet أنا أشمونر ب أنا وقتي أبندر ما أنا أحن ترى بعسكين نوبي ما غير نقلك يعني تابي دين إسلامي سفت نقل وجابي النقل سرس كي بني عقل خوز غيرك بخطنر عجبا أشمي الرجب أشمي در حق أشمي الرجب در حق aşm şaban hususi yo ibadet es noçun mana mesela ser yani göre araştırma mı yani ne ko irtina yani başka zamanız az gelik ana mesela ser xiftiye ya yani yo hadis sahihu
در حق آشم رجب واجو کی انا آشم که اهم عبادت بکر خیری انقیدو که اهم رجب بگیر خیری انقیدو یو حدیثك صحيح شنو اي حديثك است ضافي موضوعي او ضافي ضعيف قسمك علماء بون اهن ضعيفك بون عبادات بلا كنش كان في عمل بكر قسمك بون ضعيف بس بون كاش كان في ضعيفون عمل بكر يعني در حق رجب ذا خالقنا ساده آشم رجب اما وقتك ت اسلام ت عموم وقتك بونجرا تو اونينك يعني انا آشم رجب هر نقدر خصوصي يو حديث صحيح شنيا بس فقط حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام در حق أشهر الحرم أشمك حرمتين زافو قي حرمتينا يعني وقت جاهليات البلاد سواش برنين يعني حرب إنا آشموند يعني حرام بينسر ينز بلا حرب نكردين يعني تنكي اونين جرا ازمونا خي او وقت جاهلية دهانا اهل انصاف بسي انكي هیچ olmazsa وقت قیو انسان ویشونی ور ممر پریشان نیبر قنما یو بناته بد حرب مثلا بالخاصة آشم رجب مثلا آشم رجب يعني آشما ورين أشهر الحرمة بعدية آشم شعبان آشم رمضان ينا إجابة هما آشم شوال زينا هما ذو القعدة ذو الحجة محرم ذو القعدة ذو الحجة محرم يرحم تياد ماي أشهر الحرم ويوز إنا آشم رجبا يعني خصوصي إنا آش أنا هيرا آش ويرا هيرا آش مونا آش مجمين أشهر الحرم را خصوصي ناز كاردا حرام تي قتل وقتال قي چنيا قي إنسان وخوريو تدبير خودينر وياهود أنا يو آش من وقت حرب وسواش مير كاردش إنسان بفكر يا حقيقة كي يو بين حرب مكر يو بين البيادايش مكر شقاهول يعني السكونات شقاهول صلح سكونات شقاهول قدر يبزون بلكي خو باشمون قتلوا قتال مكر ايرا رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح است رسول الله عليه الصلاة والسلام در حق رجي قراتش أشهر الحرم يعني رجبز ماون آشم رجبز آشمو حرمون را يوتنيا او همز ورينا إلي سماون رجي قراتش انا آشمد فايدة است يعني ثواب است يو كراهات يو چي سوز خونسونو يو هيددن رسول الله عليه الصلاة والسلام يو حديثك صحيح تقولك پیغمبر عليه الصلاة والسلام ان حديث هم بخاري هم مسلم رواية كار من صام يوما في سبيل الله كومك خير زي الله يو رجبك هر هنگی یو آشمرا فرق نکرد هنگی یو منگرا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا الله جل جلاله ري آدر را كان دور 70 خريفا هوتاي پاییز اتیا مراد ان پاییز را هوتاي سر يعني او زمان مجاز است يعني ده علم عربي مجاز من ذكر جزء مراد في كل يعني بعد هوتاي پاییز يعني هوتاي سر الله جل جلاله ये आदर जहन्नम रा كان دور رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد عمومي كم يور واش خير رجال رجع بيجر وقت ما أنا حديث بيعمر وحديث بيعمر عليه الصلاة والسلام بعد
eşrül hürümüt Recep bigin u biterkinin yani ifade Resulullah aleyhissalatu vesselam yan fom kardeş yani ki piyeser guretiş yo peygamber için yani illa Recep tiyatori bigin ona yok kayıt için ama derhak Şaban'd est Şaban'd hadis peygamber est aleyhissalatu vesselam yani ona mı rivayet kardeş az ona kay Hazreti Ayşe Sıddık'a moya veyahut belki yona ravi hadis sahih von Resulullah aleyhissalatu vesselam von şirey yo aş piyeser racin nügreta gıj aş mi Şaban hatta yona hadisiz von Resulullah aleyhissalatu vesselam von en zaf aş mi Şaban yani bad Ramazan'a en zafiye yani dehab hadis vurdu sahih ravi tebun zafiye yani hemen tamamiye yani demek ki binetiraver o yona hadisiz bon peygamber tamam bon aşmon nugret illa aşmi Şaban tamamen guret yen fom kardeş vakti vurd hadisuma teveran Resulullah aleyhissalatu vesselam ray Şaban tetur gureta ray Resulullah aleyhissalatu vesselam zafiye roji gureta yoz Resulullah aleyhissalatu vesselam tra perse ya Resulullah kayt rojigin vat Ramazan bina nizdi millet zaf yani roji nigna yani bini gafletin rojera monen era azına aşmid yani az rojigina Resulullah aleyhissalatu vesselam ve yona hadis zbatu Peygamber aleyhissalatu vesselam ina aşmid amel mi arz Cenab-ı Allah bin از وازنا کی وقت و عمل ما عرضی جناب الله بین و از رجب رسول الله علیه الصلاة والسلام ona vat yani ma onin jira gon ma beni yani ehli insafli bir kat davranmışım yani umum her ne kadar peygamber bizati nivat na aşmi Recep reciz bigin ama peygamber umumen vat eşrül hürümonut bat Recep bigin Recebiz eşrül hürüm yani aşma haramon dayam o tor ne o hadis zayıf ne hadis zayıfız ini bati tayid kin ma avqida oninjira tayid kin av sebebra yani be'inin niyeta yani hayır Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela bat komuyor Recep bigin Allah'ı hote ser adır cehennem ra ken dur Allah zbonsu femen zuhziha anin nari ve udkhilel cennete fekad faz on komuk adır ra bir dur kardeş o vaktu adır ra dur be haliyle hit cennet aşen fekad faz o merdim kıdiyev yani o merdim yani tam başarılı yo merdim eğer adam ki rece ki ken dur adır cehennem ra o hemiz Resulullah aleyhissalatu vesselam vat eşrül hürümet yani aşma haramonet Recep bigin o neku tetur biginuz o biterkininiz elese mazbonu ki ina aşmdiz yani manıvon mesela ina aşma ver aş cemadul ahirdiz bütün aşmondiz Recep gurettişir yo mani yo engel çınık manışkin var çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam gelek bahs roji kerd o yüz az enezvaj gel biron sonin hadison Peygamber aleyhissalatu vesselam Peygamber aleyhissalatu vesselam von bad rejo farza en aşmag zaf khairina kiti roji bigir von aşmi muharrama Resulullah aleyhissalatu vesselam bu maalesef mani ihmal kin o yüzden bad namaz farza mon namazın sünnetonut en namazı zaf khairin namaz teheccüd o namaz şu yani era gon ki ihmal mekir o haliyle derhak aşmi Şaban'ı zaten seni malatayı biz var Allah tara razı Peygamber aleyhissalatu vesselam ray tiyatori guret ray zafi guret
o hususi hadis der hak mesela şöyle nemir leyletun nisf şöyle nemir hadis peygamber est ve hatta göre tefsirun sure Dukhan Hamim vel kitabil mubin inna enzelnahu fi leyletin mübareke leyle mübareke gelek müfessirun vatu şöyle beraata gerçi zafiye cumhur von şöyle leyletul kadra çünkü leyle mübarek o inna enzelnahu fi leyletil kadr vatu non tevera aynı seyo bini ولو yani time biz yok qil biz ma hat zaf mu'teber yani mavon Kur'an'ız gelek alimun vat yani sure Dukhan verniye leyle mübareke şu nemi aşmış şabona era yani ki eni word aşmona ki roji bigir o tabi aşmon binonduz ki bigir mavon Allah Celle Celaluhu yo hayır yo mukafat pildon yüz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam zaten umum ene aşmi racib kuna umum hadis peygamber ver von her aşra von hirir racib bigir Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şira çünkü göre Kur'an kom yo hasene bikir yo hole bikir Allah deshab khairon donje vakti kut her aşra hirir racib buretse aşmi Ramazan istiyatorgen sanki tamamı ser ki roca göre ifade Resulullah Aleyhissalatu Vesselam eno o ayrıyeten Resulullah Aleyhissalatu Vesselam eyyamül bir vakti aş tam parlamış bina yani aşmi azmin bina des hiri des şehir des ponç ihtiyaz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tavsiye roca göre tişker her aşmi o roca dişemo Reş paşımız Resulullah Aleyhissalatu Vesselam zaten tavsiye kerdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. İni aşmonduz dişemo peşemme mesela esti. İni aşmonduz eyami bid esti. Her aş seriye terroci bigir sünnet kura. Her aş kombina vabidir. O sebeple hak ma o aslında ma Müslümani eğer ma gerçekten peygamber kura hasbi kerden gon düre peygamber Aleyhissalatu Vesselam maser basayım. Yani düre cevher tudi yani teşbih hata çine hayvan ko ki bisrasnen düre kirdi. İşte hayvanı ko bisras gereka ümmet ma gerçek ümmet peygamberin gereka madız ini alamet gereka basayım. Yani dişemi, başımı, eyyamu bir o yani seri aşmo, banati aşmo, teni aşmo magon racib gureten yani kan mahamen eno ma ihmal kir kan tudi namazon tudi sünnet ist ma ver namazon sünneton kin ini sünnet peygamber Aleyhissalatu Vesselam kaçına makin mavon eğer yo hikmet yesu yo kemone namaz ma farz edibse ey sünnet Kün ver ay kimoni ver veya diyor kazay ma bibirse kün kaza ver ihtiyadız ma anne vur aşmon ma roji bigir inşallah kayo ma alışmış ma bu musrace mahan aşmi roji Ramazan ma khuvira mekniyono kirere khuvira kan kirece kiçiwen yani era veya diyor kimoni eğer Ramazan maddise Allah Celle Celaluhu kan herinde iyi mesela ibadeton onun için tiyara okedi. Namazon azona ver sünnetiz, dinapi sünnetiz. Ramazana veriz. Recep ve Şaban oyuz Şevval 6 riciz bad Ramazana 6 ric mesela ki Recep bigir inni piyer sünnet Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. İnşallah teda mavado kar der bikir ya ma ikhaz bikir mazid ra der bikir ma hem tecavüz hak mazon mek o hem şu aciz mek. İnce vengmiyen tu honj veng moholyen tu malan Veng şmarın niyen mi? Veng mi yen mi niyen? Holyen. veng moholyen o Tamam. İnşallah mafhum ki. Teşekkürler. Malacı İhtiyacı yok ki var mı çibige? Eka in raje maka pers ano yani in raje an haşmer raje Şaban raje der hakin hadis eşim pers ano hadis eş
ظافي الموضوع أما تيجي حديث ضمني استي تيجي زقد صحيح حديث است از أنا قايل يوسفاش فعل پیامبر علیه الصلاة والسلام حدیث ثابت بی با خصوصا عشر رجب و شعبان دهان زیاده رجب گولیتی شعبان دهان ضاف گولیتی فعل پیامبر خود سنته yani sadece hadis sünnet peygamber çünkü peygamber vat bekir kavlu terin yüz her çeşit fiili var takriri var ondan sonra yüz ikrari yani peygamber aleyhissalatü vesselam hususen in aşmon daha nazaf teveccüh kirdi daha nazaf racik üreti eriz maz mutabaat peygamber ko ma bir yerse ma an sünnet hasıl ki mana kayla azam ana arad baş kelam kelam Sedam yalnız az nezvaj tudi ehli ilim av çok ma göre kaynağı ma gon kalbi ki yani çe araştırma ma onin cira von hadisik is der hak recebet zayıf nyoz mevdu yani era ma anez bizon he zayıfon az amel ben yani be av açı be ali be het zafiyet yine ma hannon cira yani sinik ayet duvan av ayet mehet zar önemli mesela Allah Celle Celaluhu bon inna iddete şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillah. Kitab Allah, takdir Allah yani viraşte Allah müştehid yani aş biz Recep Allah ard azmin halk kerd aş biz yani dest aş mi von enin ra çer hab hürüm yani eli azimi eli hürmeti yani en eli hürmet bi ki ya han yo bin düşmene kedin merdim yo bin rakışten vaktu ene aş hamin ey müşrikun bile hürmetine aşmon ra harbu savaş ve harabe terk edildi. Zalike dinul kayyim yani dinu kıymetli eno yani dinu Allah'a tamu kadar kıymet diyavcı eno فَاَلَيْسَ وَنْ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ peki yutanı var diyavon ini aşmonet von zulüm nefs kummekir yani sanki ini ayet rayan gele yani zafi müfessiron vonna demiri fihinne von şinahit ini çer aşmona yani ini çer aşmonet nefs khur zulüm mekin yani sanki halbuki Cenab-ı Allah kay aşmo binonet gira zulüm caiz ki sade von çer aşmonet dena zulüm mekin yani Allah yo özellik yo hususiyet olduğunu çer habaş beli yo hususiyet yani ina aşmonet daha naziyet ra hürmet bikin yani velev eğer zalimi şuma sobna bibiz ama ina aşmonet sakın yani daha naziyet veya gelip yani müfessir von fihinne ina demir şuna ver şuna in deste aşmon zulmekin ama dura demir kiber iza dura göre fomme yani kadar matın dersi tefsir makin demirul akrab en ma'na sahih ina demir merca komnuz diyor arba'at hurum çer aşmon ma'na yiçya yani ini çer aşmon ayrıyeten yo hürmet bidince Allah Celle Celaluhu. Amin. Yani ayrıyeten yo hürmet. Mesela sen terveci bigini mesela ibadet bigini daha ne bini yani yo fark bidin yo dava farklı ve aşmı binonda. Yani Kur'an'da yen form kardeş. Yani Kur'an'da yen kelam Allah'a razıyan form kardeşi ki sedeme ki gereki ine eşhurul hurum ki daha nazir ra yo hürmet bitse. Ez temaşakarım Masulumun ma ere ma negrot ve kusurun öncüsü Süleyman Ertuğrul Çeki Süleyman Sulum dayama aleykümselam teheyrume sarışım serume halis çetkin en hiri aşmi bu mübarek gibi ümmeti Muhammed'ir bu. Sulum hume ser mübarek
هما که خاطر ان آشمون هشیاری بدو بسلمونوهم که مافیون آمین. Amin. Ya Amin. selamun aleyküm. Şuma senin, şuma kuvvetun, huma sılmeti khayr bitu, ma teşekkür ederim. Nevzat sazabun, şeve şuma veşibu, hocay may dalal bun, khayr sılmet ume, İsmail Bay Temur, şeve şuma khayr bun, khayr sılmet ume. Tahsin danış, bu çi vate Bediüzzaman, Üstad Bediüzzaman Said Nursi, İken nakıl kurdu bun her hasene sevabi Ders. desse Ders. 10 امثال يعني. bun Recep'de serab yerin bun Şaban muazzam dizi hirse serabi hirsera diyar hirsera ciyet ben ciyet bun Ramazan mübarek dizi Hanzar var yeri. O bun şeve Cum'un dizi pe Hanzaro şeve Leyle Kadir dizi Hiris Hanzar. Hiris Hanzar. Hiris Hanzar ser. Anka'da yok ifade. Mayr nakıl kom acil teşekkür ederim. Kur'an etim hoca selamun aleyküm ve rahmetullahi şeve şuma بخيرا Hocam eka ay hadis kadeka zayıf ise zayıf demek doğru değil ni. Rivayet zayıf ise onca pe amel yen kardeş. Kelam ayin makbul demiş yani. Der hak hala ibadetun in hadisun herhangi rivayetin zayıf. O demek değil ki doğru yani. Bu Üstad Bediüzzaman ve hadis nakıl kım. Hocam mahitiyadı yani ihtilaf alim-u raziyet nasihat kıdısır muhammacike. Yani netice şuma kitab-ı ramargeni netice olarak ma kıyıl kalmıyorsun. Ma avami mari netice bir diye ma. Çi Cumali hocam. Efendim. Malum yani maaşını hepkeni eni sevap. Yani maaşet ki temin keririz enizi infak yani. Alim bunun ki aile koy bixeyr bidci o iz infak. Ma hepkeni çikin fakat esas gaye mavku biraker. Ma semed muayyen muammed dünya. Ena habatı, ena kesbi, ena vazlayışı, yani pe ay batı maddevcu ve ena velen yapıyor. Gör ena velen netice peni de itya c hesabıyor, itya c kesbo. İtya ma keskin, şimdi ahiretit ma esas dünya uca ma hesabdı. Ma ne iman var. İtya dizi ma gaye hukuku virakin. En mübarek aşmut gerek ama benena bun khwe ma buni cihad esas ekber cihad pil nefis ve terbiye kerdiş en hiri aşmız vesile nefis semed vesile nefisiye terbiye nefisiye en hususu çına tavsiye kin ayetura hadisura vate pürura tımarçına tavsiye kin kerem bekir. Seydayo keyfiyeti aşmonu röji ser hem ayeti hem hadisi zafveş arzu izah kir yüzde yani ibadetun da esas hikmet maksat çınav gaye çınav ayı ser beni vindertiş yoksa Allah Celle Celaluhu ناشما رجبت ناشما شعبانت ناشما رمضانت ویشونه ما و تیشونه ما یو احتیاجه یه پیچینه اما نفس ما پی ویشونه و تیشونه هم ضعف چیو ادراک کردش ضعف نفس سنیاوش ما و تربیه کردش از رجب و شعبان دمیون موسمونده از هی وسار زونا
o Ramazaniz hin aşma emnune hin mavajik juanu her çi hin te yan hasıl kardeş. İtiyat ma gerekini rend bizon hakikaten ibadet şuur yani şuur mühim. Yani insu kayçınayr yani taklid raveju be tahkika ibadet biyarca insu mavajı ki werdiş ra şemetiş ra xudur giyen ama haram ra xudur nigiyen. Hak bırak o werdiş ra xudur nigiyen. Hak yonayra xudur nigiyen. Eğer yo ibadet ma harumura sene avayse namajı ma harumura dür niye finanse ey çağunu ki insu tabii ki yo ibadet boşnuyor yo ibadet bir savab niyo mante nişin varcı ki ma kun nişin haşa herunda humay taala ruin o ma terazi ruin ma çi beker ma ona yo çi maçin ama nahnu nahkumu bizahir yani ma pey zahira öğnin aya baaya hükümken ki hakikaten roja groteş o ibadet kardeş kum aşmed ben ve bebu او maşallah barakallah kum aşmed ben ve bebu eme yo fikir mi ünlü tun çi hadis tezçinip o ayet tezçinip ama çağunu köyüne yo mani yani yo zarar kay insonur çinyo yo zarar kay nefis yer çinyo az karışayın niye ben abun kur ibadetken kur roja giyen ve bigir yani en roja roj haram niyo o çiz niyo vallahi her çir ayet artış her çir hadis artış ennehu çünkü insu beniz be ma serbest verdi ve beniz be keyf khuna çi beker yani ve beniz be haskerde khuna ve vez yani şiyen rojez bigiru şiyen ama mavajik aşma Ramazan edi yo müeyyide est yo emir est yani roja groteşet ama in binun tavsiye est in binun emir çin yani emir ilahi yani oja yo belki zanni yo çi maşin travej ama hüküm ser esas hüküm ser zanne bina niye ben yani nin bina kardeş nara yani roja gon yo madır yo şuur vrazu en şuur çına ki emi yo rahmetli babi mevatin tuva hani pilon kuram mesela ma seydayon kuram mis seydayonek hatwen hakikaten az-zanayvaj malla khayr edin hatta zafmen yani malla khayr edin seyda malla khayr edin hem takvay khodu hem ibadet khodu yani az mektep veriyen ra sarrak evejav eşyo yehat ma rojra zaten ma miyon talabun tene az şavutin keyxo eşin meçi ardını yani khonumayı cenaye kıjiye yani ese evlat keyi bu ayara yani ke xudu zonabı ke şardı zonab yani miyedir mulla khayr dinit seyden mulla khayr dinit zaten hemen her rojab yani çikerdin yani mesela roji keyfiyet roji pero dinon dasta yalnız ton insan eru hakikaten voni ki ona yo fikir vraziyanu pero rende sadece ait ma İslamuna ma Müslümanuna ona yo çiçin ahlak umumiyo o vicdan umumiyo teğmini ki yo tena ibadetken vicdaniye için yo tenez ibadet neken vicdaniye est yani mesela ona sadece
عبادت سر يعني عبادت تو بی شعور عبادت تو بی علم بی یقین بی چی zaf ray mesela ma örneğini ki hakikaten ton insan esti ki vicdan yenas belki ibadet yen zaf çiniyor fakat ay zaf esti ki örneğini müttaki teveynin ta aynı o örneğini ki çağınık yok çiğ destinse hiç yani afniye keni veya da ay hırs khura ay ahlaki bin kin و nefret و ka zerre yenir. Ayara roje bine teberra ziyade mesele zerriya. Yani tasfiye nefis şu yani nefis islah kerde şu nefis yo temrin ye. En hususu ma bine keyfiyeti hususiyeti hikmetun ve gayeyi رویجی سر الله جل جلاله سنا و خوجاون سیدایو آیت را حدیث را izah کرdi mazaf ray hakikaten dünya meşgaleye ma ibadet ra dürfinana in ibadet dürkultiş ra in aşmiz mariyo fırsatu in aşmun ma bine hünya hatta zına ve ünyon Recep Şaban قای حرمت آشم رمضانیر hani ekay ilimiz kabulken yo haram pize kera mide kera çoras ruj radver niye vejiyen ayara yani yo hazre be aşma Ramazan re istifade kerdiş insu da aşma vera ver yani ikaz ben ayara bine çeki düzen bu nani Türkiye don xu ayara xu kan hazır aşma Ramazan Yüz en husus est yani ma en çiyon de ona meşguliyet dünya en hava ortam zaf ma zaf çi hakikaten vakit magini zaman magin hatta mesela dünya hin bana esas gaye esas maksat o ma ibadet dünya o meş gaye ko virken en husus ولا تنسى نصيبك من الدنيا ضاف تفسير farklı mana donayet fakat elmalı az tefsir zaf weşmişun ولا تنسى نصيبك من الدنيا ونيرفون فونك نصيب تو dünya ra belki o kefen ayı xovir meker yani nasip tu ana dünya ra taçavno şey yok kefen yani tiyat binezi merg bir mavir, hasab bir mavir ki yani ahanda kercale biker o peyniydi yo cila bir daşta o sereye bir peşi o tübik yay o tüber fin her tüber fin kabir yani yo kere bipers vaj yani ahanda çalım tu ahanda çi tu yani pero bu peyniye enaya ayara sela ve hocam veş ay hikmet aşmun haramu yüz bine nava oja vela tazlimu bine zena vakibin yani harb zaten yo zoratiya insu nefisiye tedavayşumunan tayşumunan Binez yani ena aşmet hin zaf zulüm kumbeker yani binez rahat yani binezin havas kişin yo mana bizce yani hini het vayşoneye ben o het tayşoneye ben o çünkü din rahbaniyet çin yani din mad hocağın zaf veşfa yani ona yo bütün ibadet da iş hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeri sahabe ravun vun yani ez yo peygamber ez veniz şimeniz rojez din şun jeniyun xu hatiz yani en hava yo hayat İslam niye da İslam'ı din İslam niye da Müslümanı ver ayera zafın hava çi kardeş yani mesela mabacı ki maçaun okuyuni sahabiyo sahabiyonda yo hususiyet است yani az zaf ibadet biker şver cennet niye eseni havay Allah ve Resulullah razıyken
yani epey rızayı yine seni hava hareket bekar. Tabii ki ma eru aya rıza yani mara ona bir yani bir maşın Tebük, ma şun Hendek, ma şun Bedir ona yoç için mar rahate inaya yani yeşi Bedir, Uhud, Oja mazite yoçan roja bigir haşa ester roja çinyeken yani niye mazin ben seyin. Halbuki yine roja yo şuur yani eğer ay vazife ku roji ra ver cani arsa sadece per rojayatı niye ben mücahit per rojayatı tene niye ben yani yo çi eğer İslam'ı ona yo sevap deposi se depoy sevap o bir Allah ama çi xo satıl xo bears in deniz o ka bir sevap xo bir şuir ona yo çiz için eğer esas proje gon sorumluluğu ama bir ma idrak kerdiş. Ana sorumluluğu için aya hakikaten mamyon key xud, mamyon çevre xud, mamyon şar xud, mamyon millet xud ay vazife maçın ay aynı maçavun biarca vallahi billahi tallahi iftar sofra ben sofra cennet. Ben sofra cennet çınara ki ma mesuliyeti xo ma sorumluluğu xo ma hakikaten o çiğ okmara yan vaştış ma rahat av kert şeyden o hakikaten hususu safış bineyzi şuur ibadet zaf mühimu ibadet o bir şuur ben adet o dımra adetiz yo kala ali şeriatı asta adetiz zaf ayginken ibadet aviz yani ma gerek verteye veyni ama tu sene veva kay ke khur khabat ke kir khabat qjon khur khabat hocam zaf olzun darakın nonda hadises zaten mümin aile khura, familye khura, qjon khura, çevre khura, muhit khura, cironun khura sorumluyum. Gerek bıxeftiyo o kazancın niz ibadet yani ibadet kelime olarak ma sadece namaz roja bizonsa manayı bana tank en havayo çi new yani ibadet her hareket mümin her nefes gürültüş dayiş müminiz ibadet. Yani çünkü gaye hayat huzunu kayçın ayrımına dünya çe sebeple o etiyarak şayiş yezi yon çoğu oja yo hayat en hayat o intiyara şun oja en sebeple mabne hakikaten insonu ma şuuriyini zestu fakat daha ziyadi en ibadet beşuura o kerdişa çavunok aşma her çiyo mevsimi jest Fakat mavajik mevsim ay dinon binon dez roja est o aşmi mübarek esti peru zaman mübarek ama ton zamani maniye zon oja da levh-i mahfuz da çına ceryan biyo yüzü Seyde Mulla Nureddin Hamimra o suret mesela beraat hana aşmıd yüzü kıymet değeri in aşmu be ceryan ona ton hadisona ton olayona maniye zoni ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çavunuk der hakinet hadis ye mevatış ye beyan ki mutlaka te zaf hikmet est az kıymet donce madeger donce maçiyen vejeni mara çıkas mara biru ayık rojegin ki daha teşvikken o ayık izi Çin'i aynuz ki bunu ki daha şema egerşin bir yeri en hususu da hakikaten İslam yani zarar insan çına zarar insanı bu ayı menakana o çına kız fayda insanı ise ayı tavsiye kana emir kana en hususu ma önün çi
Yo çi zarariye esse zaten ölçü dini din diçiyo sermo kayım kerdiş. Yo halal yo haram o ma beynine çi est. Ayız yani alimu او سر دست ای متشابهات گروت izah kir. Man hususu dönün itya yo emri bil maruf yo nehi anil münkeru. Roja grotiş maz eğer emri bil maruf nehi anil münker şuur yedun mazsa valla o roja ilahiyu nebeviyu o yo roja ku yo namazı ku yo ibadete ki ما امر بالمعروف نهی عن المنکر خصوصی yani vazife mad yo tesir niye vrazansa ay yani az sovneçi niye vaju av herkes wa böyle xo yani esas vazife ma her çira ver emri bil maruf nehi anil münker projesinin nura yo cüz yo parça yani او nehi anil münker o emri bil maruf raviziyo çiyo en hususunda da zahanda var ay goştarı o mai tamaşa kerdığın mari başta şımari yeneri zaf hürmet kan teşekkür kan serfiraze vazan Allah razı in aşm der hak mad mübareki Allah در حق ماد باعث رحمت سبب مغفرت بکر انشالله ما پیرن ریر سعادت دارین ما پیرن nasip بکر inşallah. Buyurun Abdullah hocam. Abdullah hocam. Ma Burhanettin Hoca davet kerdik bu mahe güçleri keni on istifade bine fakat bu nome müsaitse ve bir ma cemaat kuraş ve biz bir min cemaat Evet. Böyle Malatay Hilya aşk mübareki Recep bizi aşkın eşhurul hurum ra aşma peyina o şev mübarek izmin ana aşmı Recep'i desti mutlaka tabi ibadet birliği nafile ibadet esti namazı sen namaz nafile namaz Recep rotışı sadaka dayışı insanur holi kerdişi yani en aşmut ki gerek hina biz yedini yani holi tena sadaka izniyor tay sadaka mesela yo merdiven kadar veş salon cidayişi sadako yo arra yo kerek mesela ha sercadira arabe tıraşın rayın tıraşın yo telo sercadira yo maho sercadira arabu tekerin teknen misal o kadar çiz veradayışı sadako yani sadaka çiz zafi çembere-i hiraya en aşmıda en kadar ibadetu tavsiyetü senin yani en Müslümana göçleri makeni tavsiyetü no. Abdullah hocam tiyadiyo çişin vajiyo ricay mezda az önce ekran ravejiyenu yo zerret bine yo meşguliyeti asta az gonşur fakat az çi xuniye birnen az şama seyirken eğer şama müsaade bidmişse izin bidmişse evet az müsaade bu az zerret kayo çi est Ayrıca mrame şirket mava görev saat program daumken az çiken yezavinderte az şmara izin boğaz seydan kura azaf memnun biye ama şey xuniye birnen şmaha takipken o seyirken hamdes Allah razı hürmetken
Malatayip Kerem Bekir. Mikrofon otur. Evvelaka pers kuşma vercüke yani hatta ka yani şma çıkı dediğin aş yeni hire aş. Ay şey mübarek ve yeni aşman da ma der hak faziletin maba hem ayet et yazılmış hem hadis olmamış hem de yani icraat peygamberime an ayrı mesele ka fakat o ana yuçyasta velev ko tekçi gereka vako sünnet bise vako tede ifrat onu kerdiş veya tefrit onu kerdiş o sünnetire veje o het ben het haram ma vah medreson dif in şev mübarek bahsin çini mani tarih rejin zonene ki ehemmiyetin zonene yani hususi hemin madde akıdışını sadece en resmi olarak veya cümle Burhanettin hocam ki mikrofon o da kaçar. ben Tamam. bazı en ehemmiyetin bazı mavece tever ondan sonra bir hem vasıf ve hem maçı tever hem şehrin batı en daha zaf hem cümle inşaun bu hususi kandil o menevraştır. Ekaz ana zona ki ma ana zona velev ki raci in aşmon dahana sünnet ise fakat sünnet sera dahana muhim farzdır. Ma medresondur ay sedonma mare nibate işte yeniz bu takimlik ede. Hususi in rajon in aşmon zaman khurrajira nivarene tavsiye ma nikir nibate içmez başlıyor. Az ona doğru ayet çünkü mabun ki en muhim ilim innel iştigale bil ilmi min afdalit taati ma ilke ve kitap ve meşguliyet ilim daha na afdal hatta tesbihat namaz bile yoman ihmal kerdiş semet ki ilim niye ihmal kerdiş mera peş kerdiş rajra ziyade yo busulmana in aşmo her vakit raj yo ayet bumus mani bumus bazı bir amel bikir yani en az Kur'an bir verse en yer daha na hayır caymış rajı ku masir fars o gün maktu kuvvetet rajı aşma Ramazan Allah Cenab-ı Allah Teala masir yok var in binondis sünnet ay sünnetis çuah ki bat ki eğer an sünnet ma niv mana kain vasfı ma mecburi niv sebep ihmal kerdiş hak hukuk kıjon ma ay hak hukuk insanı ma ser yani ma gerek ama devam eşya uğraş nivin ma tebliğat biker Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabiyin yani rajı aşmı Ramazan gündemin niv çuha aşmı Ramazan yana aşmı estağfurullah aşmı Recep aşmı Şaban çuha ma din İslamiyet ser ken hakim ma çuha in kufra karşıyen ma çuha zulüm in despotona in kafirona ben serfiras mücadelin ay diğer ay peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem en vasfı muhim ardıca o mücadele nefs psikerdi raşiz kureti o semed anaz semed rejilis daima yani biyo insanı koyan konu bana vah ziyada beş ise o rajiyin yer zarabi yinkirde hişya tembih yikirde mesela yo hadis Peygamber aleyhisselatü vesselam mariyu misariku zafala qaylabun an hadis Ebu Davud rivayet ki an mucibetel bahiliye an ebiha ev ammiha ennehu eta Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mucibetel bahiliye yence Resulallah Teala barce şun وبعد يون سر اون جرنا ثم انطلق فاته بعد سنة وحكو بعد يون سر ينجي پیغمبر ان وحكو شن راجي كان زاف داومي راجي كان ينجي پیغمبر ben زعيد رنگي دقش ben şekil سمي دقش ben انا هنا پیغمبر ينس ناسا فقال يا رسول الله اما تعرفني
وقت من ناصنين قال من أنت؟ من رسول الله تعالى بتكون قال أنا الباهلي وعز باهلي الذي جئتك عام الأول وأنا سارع أول واحد لما جئت أباهلي بقوة قال فما غيرك شرا تنقد دقش بي وشدو تحال تنقد دقش كيو متنيس ناصني وقد كنت حسن الهيئة شكل سميت دهوه قرندي وأحمد الدين سارافيرين قال ما أكلت طعاما إلا بليل وما حتاك شاو خارج فمتشنون نوى مداومي راجع قريتي يعني أنا يو سارا أسارافيرين وكاجي ترشيا حتى أكا مداومي راجع قريتي متين الشاو نوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك نبا آفرين نبا تشقى تقوالي تشقى أولك واتو حقارت جون خوكو عذبت نفسك تبكي داجة واتو حقارت خوكو ثم قال صم لشهر الصبر باجبا عاشم الصبر راجبي يعني عاشم رمضان عاشم الصبر ويوم من كل شهر her aşmı ve yoraş bir yer. Madem ki trajik gen, her aşmı ve yoraş bir yer. Kale zidni, vamir beni bizyedi. Fe inne bi kuvveten, ve kuvvet mees, eşkene ziyade yoraş bir yer. Kale sum yevmeyni, ve duruş bir yer. Kale zidni, vamir beni ne bizyedi. Kale sum minel hurmi. Bu ite özellikle, bak o sen peygamber ve aşmın hurmi, eşül hurum. Yani aşmın hurum, Recep, Zilkade, Zilhacce, Aşmin Muharrem. Vetruk sum minel hurumi, vetruk sum minel hurumi. Yani pek iştinku işaretke, pek işaret iştinku. Yo dehil, yani her aşma diririz veyahut her aşma diririz. İtiyaz Peygamber aleyhissalatü vesselam yani rahper raciz gerek hakaret cun huzniki. Eğer ki an raciz sünnet ben ihmal kerdiş terk erdiş, yo ibadet farz veyahut yo vasfı farzse en sünneti revecen kuen günah. Maunetteki mesela ihtiyar mayış zaten genç zaaf niye inanç? Hani çıkıyor Şehzade Şirazi var derkodaki bazı der cuvani şehvet peresti der piri sisti çibu ki Huda peresti. Yani vakko zaman tu kıcı tedavmi bazı zetere bazı kekerdiş gaflet zaman görür. Vakko teben xwat tüke şahvet ne iskudamşin. Vakti ben ihtiyar hin taatu dersen niye tuğayazın azın ibadet azın cumi azın raja hin fayda şidir hin zaten kuvvetiz ni bana. Nişkin yok. Şahit tüçün ki tabi ki. Yani tabi ayara en raja aşmı, hira aşmı ben raja ihtiyarını ikemani ben kim ehemmiyeti için. Yani daha na elmağını inşavra gayip o kadar ki değer yang değişi yo hatta fayda nes. Müslüman ben yoca yo şiar Müslümana hatta yo cümle yo cemaat gördün ama taraf bin onu taraf an sünnet kot herde yo farz raşpon yok namaz tüser farz semedin namaz farz çocuğu kutlamış niken şu nimatan namaz farz günlük yok ama şeve ragayip şeve beraat ay hususi olarak mesajı bin şeven hususi kadriyen gredeş çuvagen kandiliyen yo tebrik biker ki o insanı ku in vasfın ku farzu bir can yo ayeti ki Allah-u Teala te bir vajbun buzu bu verun telefon niken hatta to racı yani rato çekinse kelam Allah-u Teala'daki tabiye ay bu bumus mani bumus ve amel biker namaz kutu serfar raşkon ve in namazı biker hak hukuku ay kıcun ay aile o hukuk insanı kutu ser ayın bir can diyor Müslümanı tebliğat biker
davet bike, tedrisat bike. En der hakikat eka hendek muzaf bine kederk esqayle anqediyor meram biyad zon. Burhanettin hocam tıkherume. Ana Burhanettin hoca zome minma şuma khairume sarış mısır. Selamun aleyküm şuma khairin. Şuma bamon khayri ve selameti. Hocam şuma sakin ki şuma Hocam tıkheramne. Hocam tıkheramne. Yusuf Sarı Devici Malanureddin Kulun Şirauta Unşun Şıma Name Şıma Khaybu Oma Sahat Vuliş Hanır Der Bedir Şıma Vun Halis Çetkin Burhanettin hocam bu arada haberinizin mikrofon kuba kafen ya da en kulaklık kura veç Abdullah hocam Kayık ezrin şıma neşnevuna ez gamgina yani. Halis Çetkin bun en hiri aş mi mübarek ümmeti Muhammed'i Sulu Muhammed seri bu mübarek bu huma ke hatır en aşmun ra hişyari bidu bisulmun huma razı Malanureddin en aş mıdı İba en hiri aşmodu aşmun mübarek oldu ibadet sonra holide amelo holudu yani çına tavsiye estu. Sedam malatayı teşkin hona batı sede vacir. Levent Tom net form niker batı sede mal Abdullah. herhalde mizaf güç bitse Burhanettin hoca azvaj. Van der hakikat Mario malumat bu. Mal Abdullah von en aşmun sara von çi tavsiyeti kin cemaatir genconir insanın var. O perşkumareke yereker. Maçine. Buyurun. O travon malla Nureddin Rabon. Sedam ezrin veng nigna ez hon cizbacir yani sinik mala tayyib veşva Allah tera razı en din sade din aşmon tena nu din rajon tena nu en dini mubini İslam gon kitim bücü yani Allah Celle Celaluhu von ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Von ey gele bavermendon şıkıdır layık humayo uçı zatek pilyer göre layıkıyı von خو حرامو یرا پاوین او حلالو یرا استفاده بکن تقوا انیا yani emro huma taala biarınca o tadagon yara yasagon yara skopawin fakat zaf önemli ünlü cümle sedem ala buranı sedem ala tayyibiz rınpomkem on ve la temutunne illa ve entum müslimun sakın von şuma memrin ya en bekenek şuma Müslüman olarak yani bimir ve mer şuma illa bi İslamiyet av yani en emir ilahi ferman ilahi rayen pom kardeş gon yo Müslüman mezgiye şirrez ters humara halin yap mezgiye şirrez ahiret ra halin yap mezgiye rece haşr kıyamet ra şirrez ven yap tim av mezgiye beyin ye be tecelli Cenab-ı Allah'a dekerde takva Rabbul Alemin te bi mezdi bi kalbi tim riayet emru Allah Celle Celaluhu bükür yani. Fakat eniz ekstra yani
إني روج مبارك ما باتشنك إيست البتة رج جمعة مباركة رج شمع مباركة إني عاش مباركي عاش من رمضان مباركة كي إني عاشمونت كي بنينا دهانا زيدرا يعني الله عبادات ذكر يعني ما تم عبادات ما أرد كرد نماش يورم يو مزرعة مبا يو أحن سيرو ما بير بيا مالاتي كين والحاصل هما ما نماز النبي تم ما إنسانون أبون نماز قهن أمر بينا إيشا إنهم بكر ماز حقلي چونكي ملت ما نماز ديون ننقبر نشتا كي حتونك ما أنا بحث سنترا بحث مكي تنكي أونين جرا مثلا ما هركس آيلي خورز بونجرا ما درد ماري خورز بونجرا يعني نماز ديون لنگ ويرز نيرزيا خيب نيرزيا مجبور كي نماز را بحث كان أو سبب حال بكي دين إسلامي تزكية نفس است قد أفلح من زكاها بون ایگ نفس خود تزکیه کرد تمیز کرد پاک أنا وثيابك فطهر بونيا يعني معنوي قون كي هر هتا خو پاکر يعني گنون را خو پاکر كي زين خو پاکر كي عملون خو پاکر توبه اك نصوح كي قون توبه بكر كي تماما غير خبت جناب الله مثلا بالخاصة إن آشمي رجب يو آشمي چهر آشمي حرام ريا يعني أشهر الحرم الله جل جلاله يو özellik و خصوصيات دا اوني شهر حواشمي مثلا إن الرجل شخصي عبادات نماز شخصي عبادات أما إن آشمان مشركون بلا düşmeni yo binir nikirdi. Ma ana nokta ra bonjra. Ma herkes binati ma nyon umbazma, nyon bireyma, nyon ciroma yo pırsgirek yo sorun emayist. Magon ina aşmonet ma sekir eğer ma kadr kıymetine aş bizon müşrikon tor şirki xuya kıymetin zonen دست خود تتکرا آنتین ماز گیره که معنوی تتکرا ما دستان خود بانجر ما صلح بکر سفته طور الله ما صلح بکر توبه استغفار توبه و نسوح طور رسول الله علیه الصلاة والسلام ما صلح بکر ما سنتی ری ما ترک مکر طور مسلمانان ما صلح بکر طور جیرانان ما صلح بکر يعني حلال ما يبين الحلال ما يبين القلب بكر صحبت و محبت ما بيا بكر يبين سير شبيه ما بني انها تا قدر و قيمت بدنا آشمو يعني قل برون از بخير يعني قون اني آشمك اني رجو مباركونه كي غيركا يو خصوصيات زيد بجي بواسطه يا مثلا ان آشمونت كي بندا يبينت Kiyo sıfırı ser, pya iftar bükür, veyahut pya yo nonek bur, veyahut pya yo çayek bur. Yani ena aşmon ki kur bükür sebep tobi, sebep nizdibiyeye Cenab-ı Allah her şey çiyo ki ker nizdihit Allah'a kine aşmon enon bükür. Yani ki ku pak her heta. Allah Celle Celaluhu yani zat önemli avon. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والله قل برون ازن آيات رزاق ترسنا مسلمان گرکا دعا بکر مسلمانونس مسلمان گرکا کین مسلمانون مکر demek ki ena kin Müslümanın da dur nukna era Allah Celle Celaluhu von ona bacın ya Rabbi kine Müslümanın tıma kalmektir. Era lazım yo aşiti yo birati yo sulh yo sükunet
hem tor nefsa, hem tor branona, hem tor herkese tor insanona ma pier yo maire yo pire ma gerika ana aşmo bikir vesile qayni grona. Sade ibadeto tezkir nefs ma ken kurajo aytena nim ma beşkir sobna ibadetones eni word aşmonat ma bikir ma tom xo hazırık qay aşma kurajiye farz ibadetiye farz qay muhaziri aşmir binir. Era gel tamaşa kerdon Allah Celle Celaluhu şma pirun ra razib mazon ra razib Allah eni aşmon bikir vesile xalasi insano küfra kinra düşmanira buğzra Allah Celle Celaluhu bikir vesile matra dur kır o eni aşmon khairino Cenab-ı Allah vesile sulh sükunetuk inşallah maddi manevi buk vesile qay xalase Müslümano qay xalase insano yerun era qay azın denkşma neşnavna kusur monence az Facebook raşma guştari bikere izin şma bib daha nahol aşmara istifade kına. Selam Allah'a rahmet Allah'a bereket Allah şma piyonumsa. Burhanettin hocam. Selamun aleyküm. Mala Nureddin. Benşma holu men zaf netir zaf yani akarda olmuyor. Ben manişin bene holnişin Nurettin hocanın işin. Ama bengi zaf weş ve cem zaf weş verdim. Problem çıkıyor. Burhanettin hocam teşkil namal yok kulasa biraz. Az yo inki Samed ke enhire aşm yani ercaye Kadir Giron en sor haberdayış bir rivayet is rivayet zayıf veya kavi tabii ki rivayet kanal ehli beyt razi ki rivayet is ve mutawatir zaf rivayet is en hususet ve aşm racib dua mahsus en aşm dasta bad her namaja يعني الدعاء مخصوص أنا عاش ين وندش قيا الله تعالى مثلا عاش من رجب عاش من شعبان رمضان يعني أن عاش من عبادات ماي حتى عاش من رجب يعني تقويم عبادي ما عاش من برينا وطبيعي كي عبادات كرا تم بأيرا زي شك شبهة شنو أما مثلا مالون خميون خبر دين وهي بحث كان فقه بنقي يعني الله تعالى زواج دوایون یو جاد يعني كو حرام و هر يو واتا و يو واج جينيتيك يو وا فقهان يو وا يعني دليل خوارد وجا يو ميارك رانشا ما عنده وجره في بارس ده عنده وش مونسا من ده وجره واتمونسا قال الله تعالى يعني دحب واي نوردو يعني مردم يو جاد دحب وایونا بزوج دوش جرا مالا ما الله نواشت دحب واي وسني يبينوني وقدر والله جواب عن جواب رند يعني الله نواش يعني دحب واي وسني يبينوني الله يواش انا عشمون يعني فرصت ما بيخوه ما بيخوه ما توبه استغفار بكر قدوق يعني ما يعني مكانة سنين مكان مقدس است زمان ده وقت زمان مقدس است القرآن الكريم من ليلة مباركة وقت ليلة مباركة بس اگر تبريك زبب و اي دينز انكي ألمانيا مكتبوند وقت انا درس الدين دون ديداكتش بون يعني ديداكتش هت تربية و هت ايتم ya seni merdم insanın dindar بكر seni insanın kaç بكر هت دينه gencun kaç بكر هت دينه az tahmin kan yani ayık mübelliğ, ayık mürşid, ayık mallay, yani ayık vaiz aslında çi fırsatı yani ma destet öz gera ma en fırsatın pedagojik yani istifade bekir yani yom merkez vazan hira aşmı khubiyar piyaser veya aşmı ramazan aşmı racibe valla az vazan racabir var racabir yani o bendin ne karif yani kunca yo bend öz kunca yo irtibat öz gera ma irtibatın
بزن هول بشغل. آی دینز آشم رجب دو خصوصیه است، یعنی دو خصوصیتی است. یو خصوصیتیه یعنی یو آشمتک چینه هم جزء هیرا آشمون روا هم شهر آشمون روا. یعنی این هیرا شعبان رجب شعبان رمضان آشم عبادت مابون آشم ریجی ون آشم توبی ون. اتابی انسان وقت یعنی خوب بهت عبادت یا خوب بهت توبی یا خوب بهت ریجی است بنه ذره نیونا مولانا ون یعنی ان ساک گراده سفوک بین بن لقمه نون تجاورده س لقمه حکمت یانا یعنی او قد گرم بون ترام یعنی رواجه گروتش انا آشمون یعنی سین روایت است یعنی پیامبر انا آشمون ده زیاد رواجه گروت عن کم قدو عالمون ما مالون ما وام یعنی مردم هیر رویش بی رویش ورین رویش میونین رویش بین عن کم اما ایام البید مهم یعنی هر آشمد دوست هیره دوست شهر دوست پونج یعنی اشوی ضعف نورانی مردم رواجون دز رواجه طاعت بنن زیاده ذره قرون نورانی کرد یعنی طبیعت حرکت بکر یعنی یو هماهنگی براست. اگر شما دقت کن وقتی ماشین حج ما طواف کن طواف مهتات کعبی گیرن عین او حرکت اتم دز یعنی پروتون و نوترون حتی چکردک او قد گیرن بتون تیج دز او قدو بتون کرات حتی تیج گیرن یعنی عبادت ما کائنات دیو هماهنگی است یو پیاما انا قفله انا جاگد ماز همیون ل سیستم عین سیستم یو اکسن یو میک پیور هی گیرن پینی دز پیور یو هدف سر و حتی یو ات گیرن انزی کرم ما اخذ دقت به ای دینز ای هیرنز آشم رجب آشم حروما یعنی آشم قتل قتال مالا نور دین الله تعالی راضی وشوا ایر ما حرب نکن اما بنات خود اگر ما حرب کو انسانون ما دشمناتی است یا ناراحتی است ما ایت یو آتش پس بکر یعنی ما آتش بس ما باید ولی آتش پس یعنی آتش کس ما ایت آتش ببر ما باید ما خود صلح بکر ترا استفاده بکر یعنی تون مثلا معاونین ایت سوسیال مدیا تدی تون جرا ورا ان آشمون بندن تون sadece sanki bir aşmın tavına çinu gera rar verte ama o şu maer hevinen mala Abdullah mala Tayyip Seyde mala Nureddin ve eyge magbeşlerken millet zaf ziyad rakota min safahat zaf ziyad rakot min dünya zaf ziyad rakot zavq safadma maonin tarih İslamiyet وقت dönem yani refah biyo ziyad zavq safa biyo ziyad عالمون دازا خود هت تصوفا هت ذكرى هت عبادته هت عرفانا اما وقت ظلم بيو زياد يعني انك هم يو حتى ظلم بيو زياد يو حتى صفحات بيو زياد دكتور علي شريعتي يو واطي واشون من از وقتشن اوروبا از وزن وجا صفيب اما وقت از يعني ايرون ver انقلاب يعني او درمين او ظلم ستم غزا وينان از وزن اتازك يعني ذرا صفيم بنان ازيتيز بن مجاهد يعني شرط ما اير حقيقتا genç ma خوارت ما انسان ما هي دين ربرين هي اخلاق ربرين يوم مردم وقت عبادت ربرياسا همای ربرياسا و ذکر همای یا قرآن و یا همای خود ویراردش ربرياسا انهن اداره کردش بنظر ایرا دیداکتیش یعنی پداگوژیک چه فرصت هما دستد گرم ما استفاده بکر ان موزیک بن ان قرائت قرآن بن ان الرجع بن ان مولود بن اما يو تبين قارشو اي بنرت يو قارشو اي بنرت يو اي راتكن يو قدا يعني الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق الرار الزافيه بيور ان رارون ما ترى استفاده بكر çünkü Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam يو حديث ودفن من انسان سه دمار معدني دمار مختلف يعني دمار altın دمار bakır باخر ماون دمار نیکل دمار هر یو دمار ها او معاملات دمار دمیر ارکت نشون معامله دمار altın بکر دمار altın تو معامله پیکل altın وشت نشکن سیمر بکر yani her yo معامله خاص yo işlem خاص وازن انسان از اوقدم yo ضعف حساس پیو موعظه و تشکن یک کاش بگیر yo yani pe دلیل و منطق تشکن این کاش بگیر yo pe عبادت و pe hole و yo مولد گشتری کن yo قرآن گشتری کن و یا yo
قصیده گوشتاری کن ترا تاثیر اگر هنر ما بس ما هی دحبه يعني مثلا مبلغه کن مالایی کن و یا ای اپوزیسیون ما بش کنه ان مناسبتون ترا استفاده بکر و انسانون ما کاش بکر هد رار همایا و رجب الاسم رجب المرجب انه ما واتش ان بیا دلیل نیه بیا منطق نیه الله عربون در اسلامی انزک ما بزن جمال خوجه یو نقطه وشوا اگر مثلا یو جماعت یو انسان یو حوله سر یو پیسر الهی هر چیز یعنی آیت حدیث یو حوله سر مثلا آشم دوله ما یو ربی پیسر ما خود بنا ذکر بکر بنا عبادت بکر بنا ذکر ما مثلا محل خود فقیر اسم هر کس پونش قایت یاردن بکر انا ما انا یو عادت بکر آشم هیت ما بی پیسر یا ایتا يعني إلا هي قرأنا المغايات بها يعني يو أمريكا خير يو أمريكا بر ها يوم مناسبات الوقت مثلا عربون غير إسلامي از قناعات ما إنه بو قناعات من الشخصي إنه غير إسلامي جاهلون عربون چهر آشموند حرب نکردن چهر آشمون ين حرب نکردن چهر آشمون ين صلحيات کردن کالمه نين رو تجارت کردن الله تعالى وما أن عادات رن تأييد که و عادتك رن وداوم بکر اما بعد اسلامی مالسف حنده مشرکون جاهلون عربون مسلمونن ان آشم رعایت نکی با اینکه آشم حرومه الله تعالی قتل حروم قتل ظلم اما هیو بینو کشین نیایو دیانت نیایو اسلام کنفرانسی نیایو یونتجی چون نبون یعنی یو حتی یور مبا و چند هم مالای بیل پیسر ان بنس دیانت ترکیه دیانت و بر اسلام کنسی و وجد انا آشم با الله بعد گوین حرومه ای مشرکون ای پرستون انا آشمد یو بینون نکشتن اما مسلمون هی انا آشمد یو بینون کشین حتی پیامبر علیه الصلاة و السلام رجب دونتنشین کافر از بکش یعنی حتی تهین ضعف مجبور نیست وب نیورت سرسه یا جایز نیو کشته ذاتا کشتشین سونون جایز نو سم دینه بیا سم باورت نشکن یو بکش اما وقت مشروع مدافع به او یونا مثلا اما ایر مثلا ان خصوص sadece مثلا نماز روزی تننیا yani وقت ما بشکن آشم رجل یا آشم صلح بکردن آشم مثلا حوله بکردن آشم آشتیه بکردن سر اینه بینو پیلوت پروژه سمت پیورت بینیوا ذل قاعده ذل هجام محرم مؤمن والله مسلمون ان شهر آشموند صلح آشتیه یا حوله یا شعر و ادبیات و مثلا شایعه انقدر یو پروژه او وقت او بین مدنیت پیشکن دنیا رواج بو چهار آشموند يعني قرآن ما حرم اما قال يعني چهار آشمون يعني محرم آشم حرم نية قتل يوم محرم الأولاد كعمر أمي كشتش المسلمون أمي جير واش يعني توجيه بكر يا حرام آشم حرام قوين حرام شيء رشي أي رج إتراز ببنسا يعني إن شهر آشم أجر ما رعاية بكر نسا أن هيرا آشم بي هوتاش يعني تبي يو بين يو مشتركة شش نیمه سر رو هیرا آشما عبادت بیارنن چهار آشم ما صلح و آشتی بیارنن ها ان بین مدنیت ان بین فرهنگ ان بین مثلا kültür و پیور دنیا تاثیر این مندن ayra ما جرأن مناسبتون بشكترا خول استفاده بكر حقيقة ان شو الله تعالى يعني تو مناسبة ان في ايام دهركم نفحات من الله عز وجل فتعرضوا أنفسكم لنفحات الله يعني عمر ماد يو آن أس يو ساعات أس يو نشجل الرحمة أزال يعني خصوصيا يعني tabii ki انهيرا عشمون أي نشجلين عشم رمضان الدهازا في شو الجمعية روي الجمعية الله تعالى يعني فرصة دوماكي ما عف بكر فرصة دوماكي توجه بدهت موا إحسان مار بكر لطف مار بكر او ما چندك اشكي يعني ان دلغا بير veya ان نفحه بير ان نشغله رحمه همay بير çünkü ما نظن كما ساعتها ما نظن كما روج اما ما جرا حاضر چندك ما بيشن شون و رجون احياء بكرسه ذره خو يعني ما نورانيت برازن مز خود ما نورانيت ببراز و الله تعالى يعني قل ما يعني كن نوراني يا نورا ليس كمثله النور يا نورا فوق كل نور يا نورا قبل كل نور نور قلوبنا بنورك ما نبون يعني بقلب ما بالنور هو روشنا كر او نور
يعني فيرت النور شنو بيت النور شنو جاعل النور خالق النور ومن لم يجعل الله نورا فليس له نور يعني كم قال الله تعالى نورانية الروشنية جنة حقيقة هو تاريخ مناسبة معنا تاريخ بخلص بنا ما كاش بكر هت روشنية مر عندك سدام مساعده شما هسه ونگمیان عجبا هوليا ضاف واشون سدام انا سيتا سدام رابرهن زون مايتي افغانستان را یو مردم بوز که یاوتیا گلی که زمان ناسا ارمدی Kur'an Ekim hocam mikrofon full kafe. سدام ونگمیان بله استرا پرسه و از نوشون افغانستان را آمیا موا چه از چون یعنی tabi az fom kina farisi ma bine yo bin fom kin öyle mera yo kelima ve hakikaten kelima zaf mit tesir kert ve ver Taliban ve ulat mat ve belki racid dise hirse hab insan muamin kiştir تم قتل و قتال و پیردهش و کشتش و هرچی طالبان همه و در کشور ما کشتن و مردن نیست و ولات مات کشتش و مردش یعنی یو بین کشتش و کشیش یعنی وره زون مای زازکی و کشتش و کشایش و تی چنک داریا و یو ولاتو کشتش و کشایش تی چنی افسه و عجبا ای ولات هولیر دنیا دیونا ولات است یعنی گون ما مسلمان ما انا نقطه گرکا دقت بکر ما بب سبب کشتش و کشایش ودار حتی بسلمانک وون ما بسلمان می بسبب ان کشتش و کشایش ولاد خورا و مدارسه حضور ینچنک و مباج ما مسلمان ما انسانز مثلا یو جیرون ماز است یو گنجک بسلمانو وان از ویست هات سر چیند مندا معلوم شما میلیار نیم نفوس یه استا موا ویست هات سرد موا چین چقدر دی چون دین و دین تزاف و موا کشتش کشایش پیردهیش تیمون کوتش فلان سیت اصلا اما بسلمانه کعبه مایو قرآن مایو دین مایو هرچی مایو من مسلمانان یعنی دین زاف پیل دین اسلامی و تک دین آنا قشکیک بناته ند است وقت اکتبان جرا یعنی روزانه بلکه نزده 1000 هب انسان یعنی کشتش اما قرآن و ما باوری خو پی آردوان سه من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني كشتش يو إنسان غير سبب شرعا كان حلال بيا سببان سكت تمام إنسانون بكشت يعني إما أنا حال دي إيرا أنا أشما حرامت أنا أشما حرامونت أنا أشما مباركونت گون ما پیر تدی یو قال است اون مشوقی خورن ماسا سر ما کلی خو ماسا سر ما غیر کا دشون میشه این چه حال ما کوته ما بنی مقایسه خوی و غیر مسلمانان پیا بکر یه چه durum ده ما چه durum ده ما غیر کا بنی تفکر بکر ما بنی آگیر هت قرآن خویا قرآن ما مارا ما انا آشما مبارکم بکر وسیله
Ena mesela yani roje herkes kurgen vabigir. Teskiye nefsu. Elbette. Kayıp ki binin izli Cenab-ı Allah elbette ki gerika binin nefsu terbiye bikir. Ama tor neye gon gerika sulh sükunet zaf zaf önemli din İslam'ı. Vate mi ene kusurmon ince mi vate şma birna Rabbul Alemin şma pirunra razı inşallah. Gele temaşakar aziz Muhammed Peniye program kol Peniye bernami en hoca madelal umetiya hem nasihat ke hem zazaki nasihat ke ay kayıl nasihat bigir ve biren programı gösteriyen hocu bik ay kayıl zazaki seni veşkal bana ayız ve bir gösteri bik ay perskin bu zazaki pe her husus geçken ifade bikir ina zone kohirav ve hoş bir gösteri bikir ay persin ve acaba min zazud alim es çini ve bir siyer bikir ay persin ve zazud senin merdimi ve bir buintra simeyin ra haberdayışa usul erkanin ra zaze esas zaze enkade esmail teşekkür ken rahmet apiyukemi kum misafir bu men vatiyen eğer lenga şumanna arda şumanna ser sarimaya misafir o kadar vatiyen es şumara bu şuma khair selamet ome hodiyak şumame eğer lenga şumanna ya arda narra ser sarimaya şumanna ve huma şumara razı ma istifade ke umut me estu hiviye me estage temaşakarım az istifade kert kadar veşiyo bername brazya man bernamı ko kayıt ken inşallah mara pe nesil hatta ma 5 biraz kumse en sohbet en kadar kayıt kerde magin arşiv ma kayıligi en kadar yo arşivi korun bizi pe en münasebet ra brazya Malatayıp ina yo kelima pe yo kelima teşken yo hatır boğaz en temaşa karura. Bentunin tu mikrofon kaferno. Ben sebep hiç o ma nikir hona o mağafletr nikir o pein ma nirhaptış Allah-u Teala din İslamiyet masal hakimik o en ethamiko en çiko aleyhi Müslümanın yen vakteş ku katıl qital inçi que hatır in rajon que in şevon que in aşmon inşallah an ilham yinisera yan rakardır. Tabi eka hani va misal me dayiş çıkedi Nurettin Hocezba ve kadar devleti İslamiyetun bir katıl qital estu ayko gayrimüslim yin katıl qital için içad belki doğru var belki yanlış yapıyor sanki kabahat İslamiyet ne o kabahat ki Müslümanı İslamiyet rekuttür eğer Müslümanı İslamiyet takip bir kerdese an katıl qital min Müslümanın ne beni min yenir beni eğer mağdur ona ken ahlak İslamiyet gerçek ay gayri Müslüman bırak Müslümanı ahlakın gayri Müslümanı diyor. Ay Allah-u Teala an felaketra an musibetra kay hatırı in aşmon mübarekon ma bakhalırsın. Şevşma veçi mübarek. Kur'an-ı hocam cümle matura bir yer cümle okuyayım. Mikrofon. Ya Rabbi Recep ve Şaban mar mübarek bikro ma berras Ramazan. Ana duayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme barik lana Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. En hili aşmur ve ana dua tekrar kerdiş sünnet o. Umar razı bu. Temaşakar aziz en bername ma şuma eşkel velaken kanal YouTube mar abone biyen huma sümmeti khair bedu şuma khair bu huma sümmeti khair bu
ام آشمی مبارک وزی شما از تبریک کردی کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.